Rago narımdaşniyatı istoriyy tıxay seminar şaraşta yabon zavcı qavnatso muzeyi. Ambırdmar bazdaşta arımdaşniyada kurdiyaçın darmina vartta. Seminar amıtta sagati rıştonu Patsaxadon Universiteti istoriyy kafedra xurganag Nazim Gicrati. Arba savcıtan razırtta arımdaşniyada şuşak zinattı ama xoşdar sabara armacıti marxayn qavudona tıxay. Mawal daymasın interaktivon kulul ravda što rag jamantı nıvganın adı lagattı nıfta ma fıtsak avdişantı. Rajdar adam kud nıfko той усы шушак зинаты тыхаян хашкот той. Ахурадон семинар уд дыккагам хат. Проект традицион культуры азбука и фалгаты. Адапатай таузышты сыпар проекты. Шашайраг нышану ирыштона рагон армдашны яды хошта парахатканын. Мазала мединганчыты шты республика промышленности ма транспорта министрат штай адамон армдашны яды корды минаварты. Шанахаштам гашка ахам ахурадон семинарта қаугашты амашафанд канынс алымайдар аражын. Абунен бакаштышты лекций рагун адам сетанов котой, самайнов котой, водонет хайнен разыртой, мана мажардама фасиди. Ман магашка ямах юлдар адам кома жоной шафудалта сета коштой, самай коштой, амашан нишан хаштой, шакоштыта амашанфта водон самай махьер. Назим Исмаилович. Ахам ахурадон семинар ташканам алу хожон тематыл. Абоне жонын зинаташывалаттан набавгау котта археолог Гиджрати Назим. Шабита ямтынг самадишагай қоштой. Шажардама фасид. Мазал мырбаса уджитан фадатуд шафарштатан зуа прайшын. Кайжығын айқава ахам ахурта пайдашты. Арығдар саражын қау самайна рожга фалтарай рох мауой нафудалтанын сы арымдашны яттаны уақтой удон.